hambere hisi politiki n'imiyoborere J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. intambara Le z'urudaca feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi diamètres. ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma meine Arbeit für richtig hältst und du glaubst, dass ich... impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office. Tubifurije gukomeza kugubwa neza no gutekereza ku guhindura amateka y'isi dutuye. Turaganira ku mateka ya jenoside n'ubwicanyi ndengakamere cyangwa se massacre de masse bwabaye muri isi dutuye bukavugisha benshi amagamburi. Ubwicanyi na jenoside bihurira he? Ese bitandukanira he? Ibyaha nk'iby'ubwicanyi bihanwa nande kandi ryari? Nitwishime Jado Office ubahaye ikaze. Jenoside n'ubwicanyi bukorwa ku bwinshi bugamije kurimbura abo bukorerwa. Ubu bwicanyi bukorwa byagambiriwe bigategurwa akenshi bigashyigikirwa n'ubutegetsi. Jenoside duhereye kuzimaze kuba mu mateka y'isi dutuye ishingira ku moko, ku myemerere no ku mibanire y'abantu. Inkomoko y'ijambo jenoside. Ijambo jenoside ryinjiye mu mateka y'amagambo akoreshwa mu ndimi zitandukanye kuva mu 1944. Iri ni ijambo ryacuzwe n'umunyamategeko w'umunyamerika ukomoka mu muryango w'abayahudi muri Polonye yitwaga Raphael Lemke. Umuzi w'iri jambo jenoside Raphael Lemke ngo yawukomoye ku ijambo ry'ikigereki genos risobanura ivuka, inkomoko cyangwa se ubwoko. Ku muzi w'ijambo genos hiyongereyeho ingereka side biva ku nshinga y'ikilatini caedere bivuga kwica. Iri jambo jenoside ryasohotse bwa mbere mu nyigo yakozwe na Fondation Carnegie pour la paix internationale mu isesenguro ryakozwe ku byaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byakorewe abayahudi mu ntambara mu gihe cy'abanazi ndetse n'ibyakorewe abatsigane mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Umugabo Raphael Lemke watanga inyito cyangwa se ibisobanuro by'ijambo jenoside yarisobanuye nko kurimbura igihugu cyangwa se itsinda ry'abantu. Ngo kuva mu 1933 Raphael Lemke ibyo yagendaga abona mu midugararo yabaga hirya no hino ku isi niyo byamuteye gutekereza ku nyito yahabwa ibyaha nk'ibyo byiciraga abantu kubarimbura. Ngo Raphael Lemke yatekereje cyane ku bwicanyi bwakorewe abakristo b'abanyasiriya n'abanyarumeniya mu cyitwaga Empire Ottoman, byose byakozwe mu ntambara ya mbere y'isi yose. Mu bitekerezo bye no mu bushakashatsi yakoze ku bwicanyi bugayitse kandi bwatesheje agaciro ikiremwa muntu, Raphael Lemke yatanze ibitekerezo ku buryo harwanwa ubwicanyi ndengakamere we akaba yarasanze bwakitwa jenoside kuko yashatse inyito bwahabwa akayibura kandi akanatekereza cyane ku buryo bwarwanwa. Iri jambo jenoside ryari ryinjiye bwa mbere mu mateka mu 1944.
kwibasira no kwicira kumaraho kandi mu buryo bugayitse bamwe cyangwa se benshi mu bagize itsinda runaka, gushyiraho ingamba byagenderewe zigamije kwica cyangwa se kumaraho urusorongo gahoro gahoro abantu bagize itsinda runaka. Ingamba zigamije kuzitira kororoka k'ubwoko cyangwa se itsinda runaka hagamijwe kubaburiza ubwiyongere. Gufata abana bamwe bakomoka mu itsinda runaka bakabohereza mu rindi tsinda bagamije kwibagiranya mu mateka kw'iryo tsinda bakomotseho ryigeze kubaho. Aya magambo tuvuze haruguru ni inyito z'ijambo genocide, tuzisanga mu ngingo ya 6 y'ikitwa Statut de Rome yo ku itariki ya 17 Nyakanga mu 1998 ariyo yashyizeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruca imanza bwicanyi. Ibi tubisanga no mu Rwanda ahavutse igitekerezo cya double genocide. Ahabaye genocide hose kuri iyi si byaragaragaye ko genocide itirangiza. Genocide irahagarikwa hose aho yagiye iba. Urugero ntiruri kure, mu gihugu cy'u Rwanda izari ingabo za FPR inkotanyi zo zahagaritse genocide muri Nyakanga mu 1994 yari imaze amezi 3 gusa ari kwitanya inzirakarengane z'abatutsi barenga miliyoni. Ikindi cyagaragajwe n'ubushakashatsi bw'urusobe bwakozwe n'abahanga batandukanye nuko nyuma ya genocide abayikoze bihishahisha ubutabera bagahakana kandi bakarwanya ko ibyo bakoze muri ibyo bikorwa byuzuye ubunyamaswa bimenyekana. Uko kwihakana ibyo bakoze hakoreshejwe uburyo bwose burimo no gusibanganya ibimenyetso byose byabahamya icyaha nicyo bita gupfobya genocide cyangwa se negationism. Mu mateka kandi hari icyo bise genocide, ariko abahanga barimo abanyamateka n'abashakashatsi mu by'amategeko kuri iki cyaha ndengakamere birinda gushyira ubwicanyi bukamije ubwo ari bwo bwose mu rwego rwa genocide.
urugero n'urw'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe buteguye kandi bugakoranwa ubuhanga nko ku ngoma z'abasosiyaliste n'abakomuniste nka Joseph Stalin muri Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviete, Mao Zedong mu Bushinwa, Pol Pot na Mengistu muri Ethiopia. Inyandiko zitandukanye zivuga ko ku ngoma nk'izaba abayobozi hishwe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu, ariko ubu bwicanyi ntibwagiye mu rwego rwa genocide. Ubundi bwicanyi bukabije n'ubwakorewe abirabura bajyanywe muri Amerika mu gihe cy'ubucakara. Dore ingero z'ubwicanyi bukabije ariko butemerwa nka genocide. Ubwicanyi bwabaye mu cyitwa Anatoli mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose na nyuma yayo, ngo bwahitanye abasivili batazwe umubare, ariko kubwita genocide byaranzwe. Hari ubwicanyi bw'abatirike bakoreye abanyarumeniya, nubwo umuryango umwe w'ibihugu by'Iburayi wabwemeye nka genocide, nabwo ntiburemerwa n'umuryango w'abibumbye kuri urwo rwego, kandi iyo bitemewe n'umuryango w'abibumbye ntabwo byitwa genocide. Hari ikiswe Holodomor. Iyi ni inzara yishe abantu benshi mu gihe cy'Abasovieti no muri Ukraine. Iyo nzara yishe abantu bari hagati ya miliyoni 4 n'igice na miliyoni 7, bitewe nuko abaturage bamwe bangaga gushyira hamwe no gutanga imyaka nk'uko politiki yabigenaga. Umuhanga Stanislas Kruczynski mu nyandiko yise La famine en RSS en 1932 avuga ko ahagana mu 1930 leta ya Repubulika z'Ubumwe z'Abasovieti yafatiye ingamba aba baturage bafungirwa umuriro n'amazi bicishwa inzara ku ngufu. Ubwicanyi nk'ubu umuryango w'abibumbye wanze kwemera ko ari genocide, mu gihe komisiyo mpuzamahanga yashyiriweho gukora iperereza kuri iyo nzara na kongere yo muri Ukraine ndetse n'inteko ubwayo basanze ari genocide. Ibihugu 16 byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika nabyemeye ko ubwicanyi bwicishije abantu inzara ari genocide yo mu rwego rwo hejuru. Ngo umuryango w'abibumbye wanze gushyira ubwicanyi ku rwego rwa genocide kuko ntabwo kubw'abantu runaka yibasiye by'umwihariko. Abitwaga n'Abarusiya muri rusange, cyane cyane abaturage bigometse ku butegetsi. Icyaha cya genocide kirakomeye cyane kandi impaka kigibwaho ntizishira. Iyo ku ruhande rumwe yemewe, abayipfobya barabirwanya ndetse bagashyiramo n'imbaraga bakoresheje n'inyandiko, abanyamategeko bagahaguruka bagahagarara. Urugero nka genocide yakorewe abayahudi mu Burayi izwi ku izina rya Shoah, yemewe na Loni, ariko abahanga bamwe biyemeje kuyirwanya ubudakuraho. Abo ni nk'abitwa Robert Falson, Roger Golodin ndetse na Serge Tion, ndetse n'umunyapolitiki uyoboye igihugu cya Iran muri iki gihe Mahmoud Ahmadinejad, igihe cyose avuga ko ibyakorewe abayahudi atari genocide. Ibyaha byakozwe n'ingabo z'Ubuyapani mu Bushinwa ahishe benshi mu ntambara z'isi, cyane cyane ya kabiri, nabyo biracyari mu mpaka. Guverinoma y'Ubushinwa ivuga ko ari genocide yakorewe Abashinwa, naho leta y'i Tokyo ikabihakana. Ubwicanyi bujya kumera nka genocide bwakozwe mu mateka ni bwinshi muri iyi si. Muri gwashyirwamo n'ubwicanyi bwinshi bwakozwe n'abakoloni, abanyamadini mvamahanga bishe cyangwa se bakicisha abo batari bahuje imyemerere, nko mu ntambara ntagatifu nka Croisade zo gukwirakwiza ubukristo ndetse na jihadi z'abayisilamu. Hari kandi ubwicanyi bwishe miliyoni z'abaturage b'inzirakarengane, aho politiki ya komunizme yagiye ishinga imizi. Mu rwego rw'ibyaha biri hafi ya genocide hanashyirwamo ubwicanyi kirimbuzi bwakoresheje intwaro z'ubumara cyangwa se intwaro z'uburozi arizo bomba atomique. Genocide zemewe mu mateka. Ibyaha ndengakamere byarenganyije abantu benshi byakozwe kuri iyi si ni byinshi. Byatekerejweho cyane kandi binagibwaho impaka. Bamwe bashaka kuba inyito ya genocide, abandi bakabihakana. Impaka zagiwe ni nyinshi ku byaha nk'ibi ndengakamere n'ubuzira cyakomeza. Genocide zemewe nka genocide koko nizo umuryango w'abibumbye n'inzego bikorana zemeje ko ari genocide. Izo ni genocide enye. Kwikubitiro haza genocide y'Abanyarumeniya. Ubu ni ubwicanyi bwakozwe ku gihe cya Empire Ottoman hagati y'1915 n'1916. Ibi byagaragajwe kandi bisobanurwa neza muri raporo y'umuryango w'abibumbye ku ngingo yo kurwanya no guhashya ibyaha byibasira inyoko muntu no kurwanya genocide binyuze muri komisiyo mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu nama ya 38 y'inama y'ubukungu n'imibanire ya Loni, iby'iyi raporo byagaragajwe n'uwayishyize ahagaragara Benjamin Whitaker ku itariki ya 29 Kanama 1985 imbere ya komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu y'umuryango w'abibumbye. Hari genocide y'abayahudi cyangwa se Shoah, nayo iri muzemewe na Loni. Ubu ni ubwicanyi rurangiza bwakozwe n'ingoma y'Abanazi bategekaga Ubudage igihe yakorwaga. Ubwicanyi nk'ubu bwari munogoje mu Bufaransa, mu Budage no mu gihugu cya Pologne. Iyi ni genocide yemewe bwa mbere n'urukiko rw'i Nuremberg
rwashyizweho ku bufatanye n'Ubwongereza, Ubufaransa, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe hari mu mwaka wa 1945 ari nabwo Loni yashingwaga igasimbura SDN, yari yananiwe guhagarika amakimbirane mpuzamahanga yaje kuvamo intambara ya kabiri y'isi yose, ari nayo jenoside yakozwemo. Hari jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi ni jenoside yemewe ku rwego mpuzamahanga. Iyi jenoside yakorewe ku butaka bw'u Rwanda ikorerwa Abatutsi. Aho itandukanye n'izindi jenoside nuko yakozwe n'Abanyarwanda bakica abandi Banyarwanda, mu gihe dusanga mu zindi jenoside abaturage baritwaga n'abanyamahanga. Iyi ni jenoside kandi yakozwe ihagarikiwe na leta y'u Rwanda, yateye inkunga imitwe yitwaraga gisirikare harimo Interahamwe ndetse na CDR, kandi ikanashishikariza abaturage kwica abandi. Jenoside yakorewe Abatutsi yemejwe na raporo y'Umuryango w'Abibumbye yo ku itariki ya 28 Kamena mu 1994. Ibi byanashimangiwe n'ishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ruhabwa icyicaro i Arusha muri Tanzania kugira ngo rucire imanza bakoze jenoside mu Rwanda. Ibi tubisanga mu mwanzuro nimero 955 ushyiraho uru rukiko, wemejwe ku itariki ya 8 Ugushyingo mu 1994. Uyu mwanzuro ushimangira ko icwa ry'Abatutsi ari jenoside, kandi ukanagena urukiko rwashyiriweho u Rwanda i Arusha mu mwanzuro nimero 935 nawo wemejwe mu 1994. Inshuti n'abaturanyi babaye inzirakarengane, bakavutswa ubuzima bw'abo bazira ubusa. Turabibuka, tuzahora tubibuka. Turabibuka mfura z'iwacu. Ubundi bwicanyi bwemejwe nka jenoside n'ubwakorewe i Srebrenica muri Bosnia Herzegovina. Ibyemejwe n'urukiko mpuzamahanga rwo muri Yugoslavia rwemeje ko abantu bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 8 bo muri Bosnia ubwicanyi bakorewe n'Abaserbe ari jenoside. Ubwo bwicanyi bwakozwe n'intagondwa z'Abaserbe bwabaye mu 1995 mu gihe cy'intambara yo muri Bosnia Herzegovina. Ubu bwicanyi bwemejwe ko ari jenoside mu gihe cy'icibwa ry'urubanza rwitiriwe Ladislav Krčík. Urwo rubanza rwaciwe ku itariki ya 2 Ukwakira mu 2001, biza no kongera gushimangirwa ku itariki ya 19 Mata mu 2004 mu icibwa ry'urundi rubanza byari bifitanye isano. Ikindi kizwi ku yicwa ry'Abanyabosnia nuko nubwo byemejwe ko ari jenoside, basanze leta ya Serbia idafatwa n'icyaha ndengakamere cya jenoside yakorewe aba bantu. Ibyaha nk'ibi by'ubwicanyi ndengakamere bikorerwa abaturage b'inzirakarengane nta namwe biremerwa hatabanje impaka, ariko hari ibihugu cyangwa se leta zimwe na zimwe zigenda zemera uruhare rwazo mu kwica abaturage. Aho abakoze ibyaha nk'ibi batabyemera, isesengura ry'amahanga ntiribura kugaragaza ababikoze ndetse bakanagenerwa ibihano ku rwego mpuzamahanga. Urugero nko ku itariki 26 Gashyantare mu 2004, inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi yemeje ko icwa ry'abaturage b'Abaceceni bo mu ntara ya Chechnya ryakozwe ku ngoma y'umunyagitugu Joseph Stalin mu 1944 muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, aho yabashinjaga gukorana n'Abanazi ari jenoside. Bamwe barabyemeye, abandi barabihakana. Kuva mu 2004 leta ya Rumania yemeye ubwicanyi ubutegetsi bwayoboye mbere bwakoreye abantu miliyoni 2 bishwe ku gihe cy'abakomuniste n'abene gihugu hagati y'1946 n'1989. Urundi rwo rugero rumwe rukumbi kuri iyi si ya rurema rw'abayobozi bemeye ko hakozwe ubwicanyi nk'ubu hatagombye kwitabaza inkiko mpuzamahanga. Isi imanza za jenoside zicibwa zite n'abandi? Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, inkiko nyinshi zagiye zishyirwaho kugira ngo zicire imanza abagize uruhare mu bwicanyi nka jenoside. Hamwe izi nkiko zashyizweho kugira ngo zicire imanza ahabaga hakozwe ibyaha aho zashyiriweho, naho abandi zishyirwaho kugira ngo zice imanza za jenoside ku rwego mpuzamahanga. Ingero ebyiri zifatika kuri uru rugero rw'abashyizeho inkiko kugira ngo bace imanza bakoreye ibyaha iwabo ni Nuremberg mu Budage ndetse ni Tokyo mu Buyapani, ahashyizweho inkiko zo gucira imanza abakoze ubwicanyi ndengamyumvire. Mu mateka hashyizweho inkiko zitandukanye zashyiriweho gucira imanza abajenosideri. Urugero twarubabwiye n'urw'i Nuremberg mu Budage rwashyiriweho gucira imanza abagize uruhare muri jenoside y'Abanazi aho bava bakagera. Urukiko mpuzamahanga rwo muri Yugoslavia rwashyiriweho gucira imanza abicanye i Srebrenica
no gusesengura ubwicanyi bwose bwabaye mu ntambara yo muri Yugoslavia. Hari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nkuru rwashyiriweho n'u Rwanda TPIR rwahawe icyicaro yarusha muri Tanzania kugira ngo rucire imanza abisha abatutsi mu Rwanda mu gihe cya Mata Nyakanga mu 1994. Muri Cambodia naho hashyizweho ibyumba byihariye byo gucira imanza bakoze ibyaha nka jenoside. Bigendeye ku mategeko mpuzamahanga yo kurwanya jenoside no kuyihana, hari ibihugu bifite mu mategeko yabyo guhana bakoze jenoside. Muri ibyo bihugu harimo nk'Ubusuwisi, Canada n'Ububirigi byahanye na bamwe mu bakoze jenoside mu Rwanda. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho inkiko zifite ubushobozi zihabwa n'amategeko bwo guhana bakoze jenoside n'ubundi bwicanyi bwose ndengakamere. Aha tukaba twanavuga ku kibazo cy'abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside bagenda bafatirwa ku butaka bw'iki gihugu cy'Ubufaransa bagashyirizwa inkiko. Nubwo bakurikiranira hafi ifatwa n'irekurwa ryabo, barinenga kutubaha amahame y'ubutabera no kudaha icyaha cya jenoside agaciro. Jenoside n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye ku isi kuva mu kijana cya 20 bwatumye hatekerezwa ku buryo abakora ibyaha nk'ibyo bajya bahanwa aho bari hose. Uko ni kwashyizweho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, ni Cour Penal International. Uru ni urukiko ruca imanza zikomeye z'ubwicanyi n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu, rimwe na rimwe biba byanananiye inkiko zo mu bihugu imbere. Ubu bushobozi bwo guhana ibyaha byabereye ingorabahizi inkiko zo mu bihugu imbere ibyaha byakorewemo, uru rukiko rwabuhawe ku itariki ya 1 Nyakanga mu 2002. Dore ubundi bwicanyi bukomeye bwakabije ubukana ariko butemerwa nka jenoside. Mu mateka y'isi hari ubwicanyi bwabaye vuba aha mu bihe bizwi ariko bukigibwaho impaka kugira ngo bemeze niba ari jenoside cyangwa ari ubwicanyi nk'ubundi. Ubwicanyi nk'ubu ntibwakozwe n'Abanyafurika gusa, ahubwo n'Abanyaburayi n'Abanyamerika bivuga ko bateye imbere bagiye babugiramo uruhare rukomeye ndetse bumwe bukabera no ku butaka bwabo. Duhere muri Amerika. Ibikorwa byo kwigarurira no gukoloniza umugabane wa Amerika kuva wavumburwa biza mu byatwaye abantu benshi. Uko kwigarurira Amerika yari imaze kuvumburwa na Christophe Colomb kwatumye hapfa abantu benshi cyane batazi umubare kugeza n'uyu munsi. Ngo kugeza mu 1892 mbere y'uko Abanyaburayi binjira muri Amerika kuyikoloniza, yari ituwe n'abaturage kavukire bageraga kuri miliyoni 50. Ngo hari miliyoni 25 z'abitwaga aba Aztec, miliyoni 12 z'aba Inca na miliyoni 8 z'abandi bari barimo n'Abanyamexique kavukire. Amakuru dusaba ku rubuga rwa internet rwa wikipedia.org avuga ko hagati y'1545 n'1570 bakavukire bari bakiri benshi, ariko Abanyaburayi ngo baje gukwirakwiza za mikorobe zanduzaga abantu bagapfa impfu zidasobanutse gahoro gahoro. Ngo hari bimwe mu biryo byavaga i Burayi byagaburirwaga bakavukire byaketsweho kuba ari bimwe mu byatumaga barwara bagapfa urusorongo. Mu nyandiko y'umuhanga Israel Charny yitwa Le Livre Noir de l'Humanité agaragaza ko ubu Abanyamerika kavukire basigaye ku butaka bw'uriya mugabane batagera ku bihumbi 10. Ubwicanyi nk'ubu bwibasiye abo bakavukire ngo abasesenguzi basanze atari jenoside, kuko Abanya-Espagne bari barakolonije muri aka gace batari bagamije kwica, ahubwo ngo bari bagamije kwigarurira abantu bakabahindura abakristo kandi bakanabakoresha imirimo y'agahato yagomba gutuma igihugu cyabo cya Espagne cyari cyarabohereje gitera imbere.
bijanye n'ibyaha byakozwe ahangaha bagomba gushyikirizwa ubutabera mpuzamahanga. Tukiri mu Bushinwa kandi twababwira ko iki gihugu ari cyo kiza kwisonga mu kuba cyarabereye mu bwicanyi bwagiye buhitana abantu benshi. Ngo mu mpinduramatwara ya Mao Zedong cyangwa se Mao Tse-tung yiswe le Grand Bond Nava yo kuva mu 1959 kugeza mu 1962, ngo abantu bagera kuri miliyoni 30 nibo bashobora kuba barapfuye bishwe n'inzara, akenshi zategwaga na politiki yarimo n'igitugu. Mu bapfuye hashyirwamo n'abazize icyitwa Revolution culturelle yari igamije gucengeza amatwara ya gikomunisti. Ngo abapfuye mu gucengeza ayo matwara bonyine babarirwa muri miliyoni nzima. Abashakashatsi barimo abanyamateka n'abanyamategeko benshi bagaragaje ko ubwicanyi ari genocide. Aha ngo miliyoni 1.7 by'abaturage barishwe mu cyiswe uniformisation cyangwa se gushyira ku murongo umwe. Kugeza uyu munsi ubwicanyi bwabereye aha muri Cambodia ntabwo umuryango w'abibumbye uremera ko ari genocide. Hashyizweho itsinda riyobowe n'umunyakambodjikazi ritegerejweho kugaragaza niba koko ubu bwicanyi ari genocide cyangwa se buzashyirwa mu murongo w'ubwicanyi nk'ubundi. Hari n'ubwicanyi bwakozwe hifashishwa umugambi wiswe Prado Sanchez mu gihugu cya Guatemala mu 1982, ngo bwahitanye ku buryo bugayitse bakavukire bo ku mugabane wa Amerika bazwi ku izina ry'abamaya. Icyo gihe ngo bishwe n'ingabo za Guatemala bisabwe n'ubutegetsi bwa leta bwari buyobowe n'abimukira biganjemo abavuye ku mugabane w'Uburayi. Hari n'ubwicanyi bw'abaturage bo mu bwoko bw'abakurde bwakozwe ku ngoma ya Saddam Hussein hagati y'1988 mu cyiswe Operation Anfal. Icyo gihe abantu 182 bishwe bazira kamama. Mu 2005 urukiko rw'Irahe mu Buholandi rwemeje ko ubwicanyi bwakorewe abakurde ari genocide. Ku itariki 24 Kamena mu 2007 urukiko rwihariye rwashyizweho muri Iraq rwakatiwe rwo gupfa Ali Hassan al-Majid bari barahimbye ariro chimique kubera ubugome bwagaragaraga mu bitekerezo by'ubwicanyi. Ikatirwa ryanajyanye n'iby'inkoramutima ebyiri za Saddam Hussein zakatiwe kumanikwa kubera ubwo bwicanyi bakoreye abakurde muri Operation Anfal. Iyicwa ryabo kandi biranazwi. Muri Nyakanga 2004 abagize Kongere y'Ubumwe za Amerika batoye ku bwinshi bemeza ko ubwicanyi bwakorewe abirabura muri Sudani ari genocide. Mu itangazo ryari rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku itariki 23 Gashyantare 2005, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yashinje ubutegetsi bwa Sudani kubuca bukarumira mu gihe abajanjawidi bicaga umusubiza abirabura muri Darfur. Intumwa za Loni muri Sudani nazo zatunze agatoki iki gihugu cya Sudani ariko ntihagira igikorwa. Mu mwanzuro nimero 1564 watoye ku marwi 11 naho bane bakifata. Umunyamabanga mukuru wa Loni yasabwe ko yashyiraho komisiyo mpuzamahanga kugira ngo isobanure neza ubwicanyi bwakorewe abirabura muri Sudani, hanagaragazwe abari baburi inyuma ndetse n'ababukoze imbona nkubone. Kugeza n'uyu munsi ntago biremezwa niba ari genocide cyangwa se ari ubwicanyi. Baracyajya impaka ku bihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bishwe bazira kamama. Hari ubundi bwicanyi bwinshi ndengakamere bwamamaye mu mateka y'isi mu myaka yashize. Ubwicanyi bukabije burimo na genocide si ubwa none. Kuva na kera bwabayeho kandi bugahitana benshi b'inzira karengane.
ngo mu gihe cyashize guhera mu gihe kizwi ku izina rya Antiquité gukomeza kugeza muri Moyen Âge habaye intambara nyinshi, ngo byari bimenyereye ko niba intambara ibaye igomba kujyana benshi barimo n'abagore n'abana ku ruhande rwatsinzwe. Mu gitabo cye yise Le siècle des génocides, Bernard Britenot agaragaza ko akenshi abaturage bamwe bimukiraga ahandi barimburaga abo bahasanze bakabicira kubamara bakabazimya burundu, ngo abataricwaga bakoreshwaga ubucakara bakicwa n'imvune. Ingero z'ubwicanyi nk'ubwo ni nyinshi, ubwinshi bukaba bwarabayeho mu gihe cy'abaromani. Hari ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Sembre ku gihe cy'abaromani ahagana mu mwaka w'ijana mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abitwaga les Helvètes ku gihe cy'abaromani nabwo burazwi cyane. Mu rugamba rw'Ibibracte mu mwaka wa 58 mbere ya Yezu, ngabo baturage bagerageje guhungira hitwaga Saintonge, abaromani babicira kubamara bose babamaraho. Hari genocide cyangwa se ubwicanyi bwakorewe abo bita abagorwa bikozwe n'abaromani. Icyo gihe hari mu ntambara yiswe Guerre de Gaulle. Abo baturage miliyoni 2 muri miliyoni 7 barishwe. Amakuru y'icwa ry'abagorwa tuyasanga mu gitabo cyitwa Revue de l'Histoire numero 51 ku rupapuro rwacyo rwa 81. Ngo mu gihe abaromani bigaruriraga agace kari kazwe ku izina rya Dasi, ubu dusangamo Rumania, hishwe benshi mu bari batuye ku butaka bwa Rumania. Hari kandi ubwicanyi bwatewe n'ubukangurambaga kirimbuzi bwakozwe na Mohamed de Gaulle mu Buhinde mu kinyejana cya 12, nabwo bushyirwa mu bwakoranywe ubugome bukabishe ku buryo bamwe babwise genocide. de las Casas mu gitabo cye yise Historia General de las Indias avuga ko mu 1508 hari hasigaye abaturage b'abataniyos bagera ku 60,000. Ngo mu 1531 kubera kubakoresha uburetwa, indwara z'ibyorezo no kubakoresha mu mirima no mu ngazo z'amabuye y'agaciro, hari hasigaye abantu 600 gusa muri ibyo 60,000. Ni ukuvuga ko 99% bose bari barapfuye urusorongo. Ubundi bwicanyi bukabije buvugwa mu mateka n'ubwijyanwa bunyagu n'iyitwa ry'abakadiyani byakozwe n'abongereza. Ngo kubica no kujya kubajugunya ahatawe ubuzima byakorwaga ku itegeko rya Gouverneur Charles Lawrence ahagana mu 1855. Ubwicanyi nk'ubu bwakozwe mu rwego rwa deportation, hamwe twababwiye abantu bafatwa bakajyanwa aho badakunda kandi batishimiye hatari n'ubuzima. Ngo byatangiye abakavukire bambuga ubutaka maze boherezwa muri koloni z'abongereza aho bakoraga nta gihembo. Ngo 50% by'abaturage bapfuye bagwaga mu nzira kubera uburyo batwagwaga bunyamaswa. Abashinwa nabo biravuga ko babarisha abantu bagera ku 600 bo mu bwoko bw'abazungara bari batuye mu gace ka Dzungari. Ngo bose bicwaga baznizwe cyangwa se baciwe imitwe. Ibyo byabaye hagana mu 1856 n'1857. Mu mwaka umwe gusa abantu 600. Hari no bwicanyi bw'abanyatasumeniya bwavuzweho byinshi mu mateka, ndetse bamwe bakaba babwita genocide. Ubwicanyi bwakorewe abitwa Ababetux ahitwa Terre Neuve nabwo bwashyizwe ku rutonde rw'ubwicanyi ndengakamere bwabaye kuri iyi si. Aha Terre Neuve ubu ni muri Canada. Mu gihugu cya Australia bitwaga Aborigene bo ngo bagera ku 350 mbere yuko abongereza bagera ku butaka bw'iki gihugu bagiye kugikolonisa. Ngaho abongereza bahagereye, abo baturage ntibigeze babungabungirwa ubuzima ku buryo abenshi bazi indwara z'ibyorezo, abandi bategekwa gutorongera bakajya gutura ahantu hatazwi ku buryo hari abagiye icyo gihe n'ubu bakaba bataramenyekana irengero ryabo. Bamwe mu banyamateka n'abanyamategeko bavuze ko ubwicanyi ari genocide yagombye gukirwa ku mutwe w'abongereza. Mu gihugu cya Canada dusanga ku mugabane wa Amerika
Abana babakavukire basanga ku butaka bwa Amerika imaze kuvumburwa bari bazwi ku izina ry'abamerendiye. Ngo hagana mu myaka y'1922 n'1984 boherejwe kwiga mu mashuri yari yarashinzwe na leta yarazwi ku izina rya École Résidentielle. Muri ayo mashuri yayoborwaga n'abanyagatolika n'abaprotestanti. Ngo abana b'abamerendiye bafatwaga nabi cyane hagamijwe kubananiza no gutuma batamenya ubwenge. Ngo nibahabwaga umwanya wo kuruhuka kandi bagashyirwaho agahato n'amananiza menshi yatumaga bahorana intege nke kubera inkeke. Ngo abana rero bakoragwaga ubushakashatsi butandukanye bwose bwakorwaga hagamijwe kureba uko babuzwa kuzororoka bamaze gukura. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose by'umwihariko mu gihe cy'intambara y'ubutita Guerre Froide, ngo abana benshi bapfuye bishwe n'indwara z'ibyorezo. Mu bana 120 bari baroherejwe, ngo mu myaka itageze kuri 20 gusa basanze hasigaye abana 70,000. Ni ukuvuga abandi 50,000 bose bari barapfuye impfu z'amayobera hatanazwa aho batawe. Mbere gato y'impinduramatwara y'abanyamerika cyangwa se Revolution Americaine muri leta ya Delaware, wari guverineri w'iyo ntara wari umwongereza witwaga Jeffrey Amherst. Ngo yahaye bakavukire b'abanyamerika bari bazwi ku izina ry'abamerendiye ibiringiti byari birimo ibibembe, maze bituma babihawe bose bapfa marabira. Ngo mu 1763 yaciye iteka ryo guha bakavukire bari bazwi ku izina ry'abamerendiye ibiringiti byari birimo ibibembe, maze bituma babihawe bose bapfira gushira. Muri Afurika y'Epfo naho havugwa ubwicanyi bukabije bwakozwe n'abakoloni b'abongereza. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'Ababer yiswe Seconde Guerre de Boer, abongereza bubatse igiswe camp de concentration zabaga zimeze nk'amagereza, maze bashyiramo 120 by'abaturage b'Afrikaners. Mu bashyizwe muri izi camp de concentration 27 bose barapfuye. Ngo babishwe bari biganjemo abagore, abana, abasaza n'abakecuru, bose bitwaga n'inzara n'indwara zishingiye ku isuku. Abirabura bagera ku 20,000 bari barashatse kwifatanya n'Abafrikaners, nabo bishwe nabi cyane n'abongereza. Kuva mu 1942 kugeza mu 1945, miliyoni 10 z'abashinwa ngo zishwe n'Abayapani, aho benshi bishwe n'imirimo y'agahato imanchuku. Ngo muri bo bagera kuri miliyoni 2,700 bishwe mu kiswe Operation Sanko-Sakusen, yakozwe ku itegeko rya General Yasuji Okamura. Ngo ubu bwicanyi ndengakamere bwabaye hanze aha. Ngaha kandi aho dushoreje ikiganiro cyacu, mwumvise ko isi dutuye muri iki gihe yagize ibizazane byinshi byagiye byica inzirakarengane z'abaturage b'abasivili kandi batazi iyo biva n'iyo bijya. Ahenshi byabaga ari ibibazo bya politiki, ariko batazi amerekezo, ariko batazi iyo byerekera. Aha harimo amasomo akomeye. Mu gihe tugezemo ni ugutekereza ku buryo bwose bwakoreshwa hakarwanywa ibibazo byose byaganisha ku bwicanyi ndengakamere nk'ubwo mwumvise muri iki kiganiro. Abazize ubwicanyi nk'ubu tubifuriza iruhuko ridashira. Abakoze ibyaha ndengakamere by'ubwicanyi n'ababishyigikiye cyangwa se bakabikingira ikibaba, nabo nibabereho kutwibutsa ko ubuzima bw'umuntu ari ntayegayezwa, bityo tunazirikane ku kamaro k'ubutabera bubereyeho kutwibutsa kubahana. Reka nsoze mbashimira rero kuba mutajya mutujya kuri iminsi yose. Yari Tuyishime Jado Office. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Meine Arbeit für richtig hältst und du glaubst, dass ich... Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere, niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.